بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب دی ایمان والا الذین هم فی صلاتهم خاشعون اغا مومنان چاہی پخپل منزنوں کی عاجزی کی اللہ تعالی والذین هم عن اللغو معرضون وآکسان چاہید بے فیدی کارنا مخڑیم والذین هم للزکاة فاعلون وآکسان چاہید پاکے کارنا کیم والذین هم لفروجهم حافظون وآکسان چاہی خپل عورتنا بچساتیم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر بخبلو بیبیانهم واغوین زیچ مالک وی دی خلاسنین یقیناً دین دی ملامت دائی ببارکیم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون خچاچ الٹو ددین سوانور دا کسان دی دا حدنا تجاوز کون کی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون وآکسان شاید اخبر امانتون زموارو اخبر لوزنو لحاظ کئیم والذین هم على صلواتهم يحافظون وآکسان شاید اخبر منزنو باندے حفاظت کریم اولئک هم الوارثون دا کسان دی پورا حقدار الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون دا سے حقدار بیدی دا جنت فردوس دی بپائے گا ہمیشہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ یقیناً جوکڑے منگا اولنے انسان دا چانکڑی شینا چید خطی نوام ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین بیا گزولے منگا نسل دا انسان نطفام پزید قراری مضبوط کے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما بیا جوڑا کرا منگا دا نطفینا ٹکڑا دوینے بیا جوڑا کرا ٹکڑا دوینے ٹکڑا دا غوخے بیا جوڑا کرا منگا ٹکڑا دا غوخے اڈکو والا فکسونا العظام لحما نواغن دو منگا دا غیر ڈکو تا غوخام ثم انشاناه خلقا آخر بیا پیدا کو منگدا انسان فبل پیدائش فتبارک اللہ احسن الخالقین نو برکتون والا اللہ تعالی دے دیر خیستہ دے دشکل جوڑون کو نام ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا یقیناً تاسو با پس دینا خامخام مڑکے گئے ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا یقیناً تاسو با قیامت پر بانے دوبارہ جوندی کے ریشے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ یقیناً پیدا کرے منگا ستاسو دا پاسا وہ لارے انیو منگا دخل مخلوق نانا خبرا وانزلنا من السماء ماء بقدر راورولی من دا اسمان دا طرفنا و بخاص انداز فاسکناہو فی الارض نوسو منگا یوبود ربزمگا کیم وَإِنَّا لَا ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ یقیناً منگا دائے پوچھولو بانے خامخا قدرت دروم فَانْشَانَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ
نو پیدا کری مونږ تاسو لره په دغه اوبو باغونه د کجورو او د انګورو لکم فیها فواکه کثیرة ومنها تاکلون ساز دپارا پای باغونو کی میوی دی نورم ډېرې خو باز دائن تاسو خورئ وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآکلین اور آزرغن کړي مونږ ونه چې روزی دا غر تکشین نام پیدا کئی تیل او پخکڑے دپار د خوراک ان کو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ یقیناً تاسو دپارا پسارو کن خامخا عبرت توحید دے سکو مونگا پتاسو باندے داغی پیونا چرائے پخیٹو کی استاذ دپارا دے سارو کے فیدے نورم ڈیری او باز داغین تاسو خرائم وعلیہا وعلی الفلک تحملون او پدی سارو بانے پوچکی او پکشتو بانے پدریاب کے سورولی شیطاسو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَيَقِينًا لَّگَلَوْ مُنْگَا نوح علیہ السلام دا قوم تام نو ویل دا قوم زمان بندگی اللہ لخاص کے زگنشت استاو زپارا حقدار دا بندگی دان سیوام ولزان دا شرک ننساتے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ویل غٹانو دا چی کفر اکڑو دا غد قومنو ندے دا نوح مگر یو بندر استاسو پشان یریدو ان یتفضل علیکم دے غواڑی چھ غروال حاصل کی بتا سوانے ولو شاء اللہ لانزل ملائکتا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین فاللہ غوختے نورا لگلی بئی ملائک ندے اوردلے مونگا دا مسئلہ توحید پا مشران و مخکنوں کے ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ندے نوح مگر یو سڑے پدل وانتو دے انتظار کوئے دد بوارکی تر وقت مرگ بورے قال رب انصرنی بما کذبون او نوح علیہ السلام ربا زما مددو کی پس سبب دری چیز دی دروجن وگرنلم فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا وحی رولی گلے مونگا دتا چی جوڑا کا کشتے زمون پسترگو زمون پخودنا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَ النُّورُ نکل شراشی حکم دا عذاب زمونگا اور او خٹ کی گی اوبد تنور فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ نورنن باسا پئی کشتے کے دہر جوڑے نا دودوام اوخپل اہل عیالہم ہما سوا داغشانا چمخ کی شیر دائی مبارکی فیصل عذاب ددینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون اس خبر مکوا ماسرا پوارد ظالمانوں کے یقیناً دیری غرقڑی شریم فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
نو کلچی برابر شتو استامرگری پکشتے باندے نو آیتو الحمد ندی خاص اللہ لرا دا سزاد دے منگے بشکرو دا قوم ظالمانونا وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین اوائے ربا راکس کے ماں پر آکوزی دلو برکت والو او تے غراد کزون کنام ان فی ذالک لآیات وان کننا لمبتلین یقیناً پدے کے خامخا دیر عبرتنی او یقیناً وہ منگا خامخا آزمیخ کون کی بریم ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین بیا پیدا کمگا رسلو دا قوم دا نوح علیہ السلام نا نور پیڑے فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون نرولے گا من پائے کی رسول دائی دا جنس نو پدے مسئلہ چھ بندگی اللہ لخاص کے ذکر نشتستاس و حقدار دا بندگی دان سیوام ولزان دا شرک نبج کوئے وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ويلغتان دا قوم دائے رسولنا اغا غٹان چی کفر گڑو او دروجن گڑو ملاقات داخرت او مسی ورکڑے منگا دیل را پجون دنیاوی کے ما هذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون نرے داسڑے مگر یو بندر استاسو ونتام خوراک کی دائے قسم نہ شتا اس خوراک کوئے اسکل کی دائے نہ شتا اس کہے وَلَئِنْ طَاعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ نکتاسو خبر منے دیو بندہ چستاسو پشان بندرے یقیناً تاسو بخام خاتا وقت کی تاوانیانی أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ آیت تاثر وعد کوي چکل تاسو مرشه او شیخ اور اډو کین یقینا تاسو بار استلی کی ازمکینام هیهات لما توعدون لری والدے آئے خبر لرائے شتا اسر وعد کے ریشیم ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین نرے داجون مگر جون زم دے نزدے مرو منگا بازے اورا پیدا کی گو بازے اور نیو منگا دوبارہ پور تکڑی شویم ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ندا مگر یو سڑے جو کڑی با اللہ بانی درو نیو منگا دبانی ایمان رڑن کی قال رب انصرنی بما كذبون ویلاغ رسول ربا زما مددو کے پدے وجہ شدی زدرو جنو گنلم قال عما قلیل لیصبحن نادمین اللہ فرمائے لگا مودا پس بخام خاشیدہ خلق پیمانا فاخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غصام انیو دیلرا ناسا پشغی پرشتیام نوگزول منگ دیلرا زرے بوس فبعودا للقوم الظالمین نو تبعیدہ دا پار دا قوم ظالمانو
ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین بیا پیدا کمنگا ددین رسو پیڑے نورے ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون نشیروانے کے دے یوم دخپل نیٹینا نرسو کے ریشیم ثم ارسلنا رسلنا تترام بیاولی گلمگا رسولان خپل پر لبسیم کلما جاء امت الرسول وکذبوم اروخ شراب گئے یومت تدائی رسول ندیبو تدروغ جنویم فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون نو ہلاک لمنگا باعث دی رسو دبازونام او گرزولمنگا دی قصے دے برد دپار دخل گوم نو تبائی دا قوم درائیں شیمان روڑیم ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين بیاولے گمگا موسیٰ علیہ السلام اور داغ ہارون علیہ السلام پخپل دیر و معجزات سرام بغلب اخکار سرام یا بدلیل اخکار سرام الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فرعون تاو غٹانو دا قوم داغتا ناغیلو یوکرام او دی قوم زورور بایخبل ملکیم فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون اغیو ایمان روڑو مونگا پتو بندگانو چزم پشان دی او حال دادائی قوم دی مولرا بندگی کا ان کی فكذبوهما فكانوا من المهلكين ندی آئی دا دروغ جنویل نشدید ہلاک شونا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات دید پاران چدا بنی اسرائیل پہ ہدایت عمومیم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وغرزول منگا زوی دا مریم و مور داغ یو نخدا عبرت ازای ورکڑو منگا دے دوارو لرا یو سربیز مکتام چخاوند آرام و دچین دارو بوام یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا ویلو منگا دے رسولانو تائے رسولانو خوراک کوئے دا پاک حلال رزقنو نا عملنا کوئے دا وحی مطابق انی بما تعملون علیم یقیناً زوستاسو پا عملونو باندے لم لرم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ یقیناً دا مخ کے تیر دا دین ساسو دے دین یوم دین دارے چز ساسو ربم نو یرکوے زمانا فتقطعوا امرهم بینهم زبرام نو ٹکڑے کا دے خلقو دین خپل کورنے کے ڈیری ٹکڑے کل حزب بما لدیہم فرحون ہر یو ڈلا پائے دین چدی سردے خوشحالی گئی فذرهم فی غمرتهم حتی حین نو پریگ ددی لرا پا غفلت خپل کے تر وقت بورے ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین
آیا دی گمان کی یقیناً حواش زیادی کو منگا دی لرا سمالنا زامن نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون آیا ضرور کو منگا دا تلوار کو منگا دی لرا دی بنے کو کارنوں کے نا بلکہ دی بوئے گی نا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون یقینا کسان چې د وجه د یری د خپل ربنا رپیدن گیم والذین هم بآیات ربهم یؤمنون کسان چئی با آیاتنا د خپل ربانی ایمان لریم والذین هم بربهم لا یشرکون کسان چئی د خپل رب سره اس قسم شرک نہ کریم والذین یعطون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون کسان چکئی ہا چورکئی او سرنا ددی رپیدن کے ددے وجن شریخ پر رب تدی ورگردن کی اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون تا کسان ای کوشش گئی بنے کو عملوں کے اور دید آئینے کا ملونو دوجنا سبقیت کا ان کی ولا نکلف نفسا الا وسعها اور تکلیف نہ اور کم گا اس نفسا مگر بقدر دوسدا ولدینا کتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون اور زمون سرا کتاب دے چ بیان بکی درشیا او پدی بے ظلم نشی کرے بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلکہ زنا دری بغفلت کی دری بیان نام یا دری کتاب نام دید پر عملون دی سوا دغ عملون دی غیل را کون کریم حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون ترائے پورے دی بغفلت گری شکلونی سمونگا مس خلق دی بازاب د دنیا سرام دوخ کی آئی بفریادون گئیم لا تجاروا اليوم انکم منا لا تنصرون او بیلشی فریادنا مکوینن یقینا تاثر آزم دا طرف نیس مدد نشی کے رے قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم على اعقابکم تنکسون یقیناً آیتنا زما بیان دل بتاسو نتاسو پخپلو پندبانے واپس کر دے دے مستکبرین به سامرا تہجرون لوئی کون کی وے ددا آیتنا نام گمان کو تاسو پدوانی قصہ گون پر خودم دلرام افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين آئی دی سوچ نہ نکڑے دا اللہ پا دیوائنا کی آیا راغلے دیتا غشے چنو راغلے دی مشرانو مخکنو تام ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون آئی دی نپی جنی دا رسول خپل ندیز کا غلر ناشنا گنی ام یقولون به جنہ آئی دیوائی پدے نبی باندے لیوان تو دے بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون
بلکہ آراوڑے دیتا حق خبرہ اکثر دے خلق و حق لرا بدگنیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ کبرابرے کو لے حق ددید خواہشات سرام خامخا روان شیب وی اسوان نعظم کا سوک چیزی بدی گریم بل لَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ بلکہ راوڑے منگا دیتا نصیحت ددین ندید آئے اخپل نصیحت نام مخگر دیم ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین آیا غوارت ددین سخرچا نو خرچا ساد رب دا طرف داڑے رغورا وغدے غورا دروزے ورکن کنام وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور یقیناً تو اے نبی خامخا دعوت ورکے دل را سید لارتا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور یقیناً کسان چیمان پاخرت نلری دید سید لارنا خامخا گردیدن کریم وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَّفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ او کرحمکم پدیبانے ولریکم آئیچ پدیبانے ستکلیف دے خامخا دیبا ورننوزی پخپل سرکشائی کے حیران بویم وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ یقیناً نیولیو منگا دی بعذاب نتابداری نکڑ دی خپل رب لراؤنے ورتعجزی کولام حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ترائے پوری کلشرا پران زمون پدی بانی او دروازہ سخت عذاب والا دغوخ کی دیب پائے کے نومی دخکارک ان کی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ او خاص اللہ ذات تے پیدا کری ساز زپارا وگونا استر کے ازلنا اور دیر کم شکریہ کوئیتا سوم وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او خاص اللہ ذات دے خوارکڑی ہے تاسو بر ازمکا کی او خاص سغتو بیا جمکڑی شیم وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ او خاص اللہ ذات دے جوندی کولو امڑ کول گئی او داغ اختیار کرے بدلول لشپے او دروازین ولی داقل نکار نالے بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ دی وہی پشان تدائے چویلو مخکنو خلقوں قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون دیوئی آیا کلچ منگمڑ شو شو خور واڈو کی آئے بیا دوبارہ پورتکے دے شو لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین یقیناً وعد شے منصرا زمون مشران سردا دوبارہ جون مخکد دینا وندیدا مگر درو قسی دی مخکنو خلقوم قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون تتپوسو کا دینا دچا پہ اختیار کے دزمکا سوچ پر ازمک کے آبادی کتاسو پوئے گئے
سیقولون للہ زرد دیو بجواب کی ہوئی چھ خاص دا اللہ اختیار کی رام قل افلا تذکرون اوائے ورطان ولی نسیت نالیم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم بل تپوس دیو کو آیا سوک دے اختیار مند و اسمانونو اختیار مند عرش عظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون زر بوئی و بوئی دی دا اختیارم خاص اللہ درہم و توائن زعان ولی دا شرک نساتہم قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون تو اے سوک دے شداغ پلاس کے بادشاہی دا ہر سیزا آغا پنائی ورکولی شیدار مصیبت ناو پنائی نشی ورکے دے داغ پا خلاف کے کتاسو پوئے گئے سیقولون للہ زرد دی بجواب کی وئی دا اختیارم نے خاص اللہ درام قل فانا تسعرون ویسرنگ تاسو اوڑ دلی کی دیشے در حق نام بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون بلکہ راوڑے منگا دی تحق خبر آو یقیناً دی خامخا دروغویم ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہو من الہ ندینی ولی اللہ تعالی سولاد و نشت داغم مرگرتیا کے بل الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق دوخ کے خامخا بوتلے بوئے ہر یو الہ بالمخلوق ولعلا بعضهم ولا بعض او غلب بکڑے بازے ببازوانے سبحان اللہ عما یصفون پاک دے اللہ دا خبرنا شیدی اغل رہ بیانیم عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون عالم نے پار پٹو پخکارو نوچت دے دائن شیدی اغسر شریکان جوڑیم قل رب اما ترینی ما یوعدون وائے نبی ربا کت خیماتا حق عذاب چی سر وعدہ کے دیشیم رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین نئے ربا ما مگر زید فقوم ظالمانوں کی وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ یقیناً من پدے چوخیو تا تھا عذاب چی دی سر وعدکو خامخا قدرت لرن کیو ادفع باللتی ہی احسن السیئتا نحن اعلم بما یصفون دفقا پاغسی شاد خیستا بدے لرام منگا خپوئی گو پائے شری سبیانیم وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين اوائے ربا پنائی وڑم پتا سراد وسوسو د شیطانانو نام واعوذ بك رب ان يحضرون او پنائی وڑم پتا سرائے ربا چری ما تحاضر شیم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون تردی پوری شکل راشی او ددی تمرگ وی بائے رب ما واپس کے لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو
کی دیشی زبانے کملو کم پا بدل دائیں چما پر خودلے کلا چرے نشی کے دے واپسی انہا کلمت ہوا قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون یقیناً دایو خبر دائش دے وی بخلیم قدری مختا یو لویا پرددا تروز دوبارہ جن بولیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ نو کلچی پوکیو شیش پیلئی کے نبی نسبنا اخپل ولای ددی ترمن بدارزو نبدی دیوبل نسغوختیشیم فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون ناسوک چدرنیوی تلیدنے کا ملون دائین دا کسانم دیدی کامیاب ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون واغسوک چسپکی تلیدنے کے دائیم دا کسان دی چتان کے چولی خپل زانون لرا دیبا پا جہنم کے ہمیشہیم تلفح وجوہہم النار وهم فیہا کالحون سوزیبا دری مخون لراو رو دیبئی پائے کے بد شکلام أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ویلی کی بورتا آیا سمایاتنا پتاسو نبیانے دل تاسو بدائے تکذیب قوم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين دیبو یہ ربام غالب شو بمگا بانے بدبختی زمگا اومگا قوم گمراہان ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اے رباو باسی منددے جہنم نام کم دوبارہ روگا زیدو کفر شرکتا یقینا ظالمان بیوم قال اخسئوا فيها ولا تكلمون اللہ بوئی کل شے پدے جہنم کی وما سر خبر مکوئے انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين یقیناً وایا اور ڈلا زمان خاص بندگانو نام ویل باغی رب زمگا من خوی ماندا وڑے بخنو کے منگتا اور رحمو کے پمون بانے اوتے غران درحم کون کو نام فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منهم تضحکون نونی والتاسو آغی درا پا مسخروم تردیش تاسوی غافل اکڑے زماد مسلید توحید نام اوائے تاسو آئی پوری خندابم کولام انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون یقیناً بدلہ اور کرماغی تنن پس سبب دائے چاہی صبر کرو بدل دادا چی یقیناً نغیبئی کامیاب قال کم لبستم فی الارض عدد سنین ابوی اللہ تعالیٰ سمری سارشی ہوئے تاسوز مکہ کے پشمیر کلونو قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین دیوئی سارشیو منگا یورز بلکی ٹکڑا دروازین تپوسو کا داشانا چشمارے کو
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ابوی اللہ نئی ساشے تاسو مگر لگ زمانہ کشری تاسو پوئے علم لرلیم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. آیا گمان کو تاسو چھ پیدا کڑی ما تاسو لرا عبث آیا یقیناً تاسو بامون طرفتان نشے را گردے دے. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نوچد اللہ تعالی چ بادشاہ حق نشتا اختیار د بندگے مگر آرے رب دے دار عزت من. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. شاشیرا مدد سوید اللہ تعالی سرا بل مددگار تا دلیل نشت دل را پاغم. فإنما حسابه عند ربهم. یقیناً دد پورا حساب دے درب سرام. انه لا يفلح الكافرون. یقیناً نشی بچ کے دے کافران دا اللہ دا عذابنا. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. نوایت اے ربا بخنو کی اور رحم کی تے غراد رحم کون کو نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا في آیات بینات لعلکم تذکرون. فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دایو سورت دے نازل کرے منگا دا سورت دا برینا فرس کرے منگا دا دے احکام نازل کرے منگ پدی کے احکام اخکارام دید پارائن چتاو سے نصیحت والے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. بدکاری کو ان کے زنانا و بدکاری کو ان کے سڑے وہ ہے ہر یودرین سلسل درے. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ودننی سی تاسو لرا پتی باندے ترس کول دا اللہ پا حکم چلولو کی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. کتا سیوان لرے پالاو پررستنے. ولیشہد عذابہما طائفة من المؤمنین. اور حاضر دشی ددی سزا تا اور ڈرا دیمان والو. الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک. بدکار سڑے نکاح نہ کئی مگر د بدکار سڑے کئی یا د مشرک سڑے کئی. اور بدکار زنانا پنکائے ناخلی مگر بدکار سڑے یا مشرک سڑے. وحرم ذلك على المؤمنین. اور حرام کرے شرے داکار پہ ایمان والو. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ. آکسان چی کنزل دا زنا کئی پاک دامنو خلقو پاک دامنو نفسنو تام بیان روڑی سلور گواہان نوہ دی لرا اتیا دورے. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا. اما قبل ایدی لرا شہادتی چرے. اولئک هم الفاسقون. اور دا کسان دیری نافرمان گناہگار.
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لیکن آکسان کا توبہ اکڑا پسترین او اصلاح دا خپل عمل اکڑا یقیناً اللہ دے بخنک ان کے رحم کو ان کے. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم. و آکسان چی کنزل دا زنا کی خپل بیبیانو تا نوی دائی دا پارا گواہان ما سواد زانو درینا. فشہادت احدهم 4 شہادات باللہ انہو لمن الصادقین. نو قسم کول دیو تندری سلور قسم ندی پالا یقیناً دے خامخا درشتیننا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او پینزم قسم دادے لعنت اللہ دی بدبانے کشریوی دے درو جنونا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. اور دفقی دلائے خزن سزا چدام قسمونوں کی سلور قسمون بالا یقیناً دا سڑے خامخان درو جنرے. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اور شہادت بکئی پینزم شہادت چی غضب دا اللہ دی پدے خزا کشریوی دا سڑے درشتینو نام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. کنے فضل دا اللہ پتا سبان دے اور رحمتون دا اور دا خبر آئیچ یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے حکمتون والے. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. یقیناً کسان چرات لکڑی پا بہتان دا عائشہ دا خوی اوڈل رستا سنام. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. گمان مکوائے پدی بانی شرستا زبارا بلکہ دا فیدمند تاسو لرام. لکل امرئ منهم اکتصب من الاسم. دار یو سڑی ددینا سزا داغدا شکڑی دا گناہنا. والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب نظیم. واسوک چھ شورو کڑے او غٹ گناہ دری کساننا غد پارد عذاب لیم. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولذا سنوا شکل تاسو ورد دا خبر چی گمان کرے مومنانو نارینو مومنانو زنانو پخپلم جنس باندی دا خیر گمان. وقالوا هذا افک مبین. اویلے چدا خود دروغ دی اخکارام. لولا جاءوا علیہ ب4 شہداء. ولنروڑی دی برے خبر بانے سلور گواہان. فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. کلچری شاہدان رانوڑل دا کسان دا اللہ پنی بانے خاص دی درو جنیم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب نذيم. کنے فضل اللہ پتاسو دا خاص رحمتنا پا دنیا و آخرت کے خامخار سیدلے بوتا استاب
پوجدائیں چتا سپکی مشغول شیئے عذاب لیم استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم کل چاغستل دا خبرا تاسو بجب اخبلوم او علم بخبلو خلوا خبرا شنو تاسو درا پائبان سدلیل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اگمان کو تاسو پدی خبر بانے معمولی او داد اللہ پنیز بانے ڈیرا غٹا خبر آوام ولولا اس سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولنوا کر شتاسو اور اذا خبر شتاسو علم نری جائز من لرا شمون دے خبرو کو بدیم پاک تے اللہ خداہم یو بدنام غٹرام یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین وعظ در کے اللہ تعالی استائے اسن شرو گردے دغسکار تشریک تاسو مومنانے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ او بیانی اللہ تعالی احکام قبل اللہ دے پویا حکمتن والدے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة یقینا کسان چخوخیم چخورشی بدکاری پا مومنانو کے ددید پار عذاب درناک دے پا دنیا و آخرت کے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون واللہ پوئی گئے و تاسو نہ پوئے گئے ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم او کنے فضل اللہ پتاسو داغ مہربانی او یقیناً اللہ دے دیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ایمان والو تابداری مکوئے دا قدمنو دا شیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یامر بالفحشاء والمنکر اور چاہے تابداری اکڑا دا قدمنو دا شیطان یقیناً شیطان خو حکم ورکی دا بے حیاء پکارنو پناکار کارنو ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا کنے فضل اللہ پتاسو دا رحمت بچپنے پارشے استا سنائی سوک چلی دبدامینا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم لیکن اللہ تعالی پاک ساتھی چال رشو غاڑی اللہ سوری بار سبوئے دے ولا یعتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا للقربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ او قسم دن کی خاوندان دا غروالی استاسنا او دا فراخ دمال دور کولو د مال ناخ پلوانو تا مسکینانو تا شات شجرت کڑی د اللہ د دین باران وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم اما فیدو کی دائی د غلطے او مخدواڑی دائی د ملامت کولنا آیا نخوخوئے تاسو چا اللہ تاسو بخنوں کی واللہ غفور رحیم اللہ دے بخشش کو ان کے رحم کو ان کے
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة یقیناً کسان چی بدنامی لگی پاک دامنو خزوم چانا خبر دی دبدکارونا و مومنین لعنت کر شیر بدی باندے پا دنیا و باخرت کی ولہم عذاب النظیم اور ددید پارا عذاب دلویم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون پرواز دا قیامت گواہی بکئی بدی بانی ددی جبے اور ددی لا سناو ددی خفی باغ عملنو چی دیے گئیم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين پداورد با پورا اور کی دیتا اللہ تعالی جزا دی حقا دی بپوشی یقینا اللہ تعالی دے حق کار دے دا اولوہیت الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات پلیت خزی او پلیت اخلاق پلیت کارونا د پار د پلیتانوی او پلیت خلقی د پارا د پلیت خزو پلیت اخلاقو والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات او پاکی بی بیان او پاکی خبری او اخلاق د پارا د پاکو خلقوی او پاک نارینا د پارا د پاکو زنانا او د پاکو اخلاقوی اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم دغ پاکان بچ دی دائے خبر ناشدہ پلیتان ور پسی وئی ددی دپارا بخشش دے اور رزق دے عزت والا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ایمان والو مداخلے گئے کوٹو تا غیر د کوٹو استاسنا تردیش لاول خپل معلومات ورتاو کے او سلامو کے رائے بوسیدن کو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون داستاز دپارا دیر غرکار دے دی دپارا چی نصیحت علیہم فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ کونمون تاسو پائے کے سوک اجازت کو ان کے نمور داخلے گئے کوٹے تا ترائے شی اجازت اکڑے شی تاسو تا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ کرتویل شی واپس سین واپس سین داخب بشکون کے دبدنامین تاسو لرام واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالی استاصف عملون باندے علم لریم لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت فیہا متاع لکم نشد بتا سبانے گناہ کداخلے گئے داسو کوٹو تا چھ اسی دل پائے کی نکی او پائے کی ساسو سامان دا حاجت ویم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ پوئے دے پائے چھ سخکار کوئے او سچے تاسو پٹوئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويا مومنان سڑوتا قدر ساتھی باز نظر نخبل و بچت ساتھی اخبل عورتنا ذالک اسکا لهم ان اللہ خبیر بما يسمعون دا بشکون کے دل را دبد نامینا دبد کارینا یقینا اللہ خبردار دے پائے شدی سکیم
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن او یا مومنو زناناو تا چخکت ساتی بعض نظرون اخبل و بش ساتی اخبل عورتنا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ونر اخکار کئی اخبل ڈول مگر آغا چخکار شیددین مجبورا وليضربن بخمرهن على جيوبهن اواد شیخ پل لپٹے پخپلو گریوانو باندے ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن انر اخکار کے اخپل ڈول سنگار مگر صرف خاندان اخپلو تا یا پلارانو اخپلو تا یا اسخرانو اخپلو تا او ابنائهن او ابناء بعولتهن یا اخپلو زامنو تا یا بنزو اخپلو تا او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن یا رونو اخپلو تا یا رویرونو اخپلو تا یا خریونو اخپلو تا او نسائهن او ما ملکت ایمانهن یا بیبیانو مسلمانانو تا یا حرام وینزو تا شمالک وی خلاسو نیدریم او التابعین غیر اولی الاربت من الرجال یا خدمتگارو تا شنی خاندان دا شہوت وید نارینونا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا آغا لکانو تا چلانی خبرشی بورتنو زنانو ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ندی وہی اخپل اخپی پزم کبانے پزور دید پارا چخکارک رشیا شدی سپٹ ساتلی دخپل کالونا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اتوبے ابا سے اللہ تعالیٰ تٹول اے مومنانو دل پارا چتاسو بچے وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم انکاؤ کے بے خاوند لرستاسو بے لونڈانو لرستا سناو نیکان دمرائن استاسو دوین استاسونا ان یکونوا فقراء یغنهم اللہ من فضلهم کدی فقیرانوی اللہ تعالی بولا غناور کی بخبل فضل واللہ واسع علیم اللہ دے فراخ فضل والا عالم دے بارجام وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ او زان دے پاک ساتھی دا بدکارون ناغ کسان چو وسی نرسید نکاح کولوم تردیچ اللہ تعالیٰ بول غناور کی بخل فضل والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم من علمتم فیہم خیرام او آکسان چی طلب کی مکاتبت لرام داغنا چی مالک دی ساسو خلاسنین مکاتب گئے کتاسو پوئے گئے پائی کی دخیرم وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم اور کوئی دید مال دا اللہ نا شتاسلے درگڑے ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا وما مجبور ویخ پل زوانی پبتکارے کاغی غواری زان پاک ساتل دید پارا چتاسو لٹوئے سامان دجون دنیاوی ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم
اکشا مجبور کرے دا زنانا پا بغاوان دے یقیناً اللہ تعالیٰ پس دا مجبور والی داغینا بخنک ان کی راغی ترحم کا ان کے دے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَيَقِينًا نازل کری منگا تاستا آیاتنا چی وضاحت کئی دا احکامو ومثالنا دا کسانو چی تیرشی استاسونا مخی او خاص معاذ دے دا پار دا متقیانو اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی نور دے دا اسمانو دزمکو مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح مثال درنا دا توحید داغ پسینہ مومن کی پشانت یو تاخ دے شپائے کی شراغویم المصباح فی زجاجہ چراغ پروتی پیو شیشہ کی الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ اشیشہ سپاکی گویا کی دایو ستور دے پرقیدن کے بلے دیشی دا شراغ دا تیلو دا وننا چی برکتنو والا دا خون دے نہ دا خالص مشرقی اور نہ خالص مغربی یکادو زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نزدیوی چی تیل داغے ہم رناؤ کی اگر کرنے رسید لیا سرور نور علی نور دایو رنا دا پاس دا بلی رنانا یہد اللہ لنورہ من یشاء ہدایت کے اللہ تعالیٰ خپل رنا طرف تچال رجو غاڑی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ او بیانی اللہ تعالیٰ دا مثالنا دخل کو فیدو لرا واللہ پاسی بانے پوئے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والاسال دارنا پدا سے کوٹو کی چھ حکم کرے اللہ تعالیٰ چھ داغی عزت کے ریشیم اور یادی کی دی پائے کی نم دالا تسبیح ہوئی اللہ درا پدائے قرنوں کی سبائیوں بگائیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة داس نارینا چن غافل کی اغیل را تجارتنا نخرسول دا اللہ دے داشنا دا پابند دمانزو دا زکاة ورکولنا یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار یریگ اغیل دا سرولنا چواو وابوڑی پائے کے زونا استرگیم لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہم دید پانائی چی بدلور کئی والا دیتا دا خیستا عملون چنی کری او زیادی بور کئی دیتا دا فضل خبلنا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ روزی ور کئی چالسی اغاڑی بے حسابا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء آکسان چی کفر کرے عملنا ذریم پشانتا د سراب دے پشانتا د پڑک ان کی شگے دے پیو میدان کی جگمان کئی پائے بنے تگے سڑے دو بو
حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا کلچ دے رو رسی آغیتا ونمومی آغی لرا حسیز عمومی اللہ لرا دائے سران پورا ورکی اللہ علیہ حساب ددم واللہ سریع الحساب اور اللہ دے ڈیزر حساب کو ان کے او كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه سحاب یا مثال دریدہ ملنو پشانت ڈیرو تیرو دے سمندر کی چڈونگے سمندری پٹکڑی آغلرا یو چپیو دپاسے بل چپیو دائے دپاسا وریضویم ظلمات بعضها فوق بعض تیریدی باعث دریدی پورت دبازنا اذا اخرج يده لم يكد يراها کل کرو باسی دے لاس بل نزدی ندا چوینی اخبر لاس لرام ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور آغا سوک چی اللہ تعالی ورن کی آغا لرنان نشد دل رنان دبل زینان ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات آیا نگورے یقیناً اللہ لتسبیح وائی آسوک چی دی اسمانوں کے عظمکہ کے اور مارغان ہم قرون کی اخبل وزر لرام کل قد علم صلاته وتسبیحا ہر یوددی دے یقیناً اللہ عالم دے داغ پا مانزو اور داغ پا تسبیح ویلو واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ دے پویا پائے کارون شریعے کئیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ او خاص اللہ لرا بادشاہی آسمان نظم کرا او خاص اللہ تری گردے دل ٹولوم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا آیا نگوری یقیناً اللہ تعالی شڑی وریزیم بیا یوزے کی کورنے کے بیا جوڑ کی آگے لاندے باندے تہے فطر الودق یخرج من خلال نوین تو باران چروزی دائد منزنا وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء اراوری اللہ آسمان دا طرف نام داور یزنا شد غرونو بشاندی دے اسمان طرف کے گلے نازلی نورسیدہ گلے شالش وغاڑی ویصرفه عن من یشاء واڑی دل را دشانچ وغاڑی یکاد سنا برقه یذهب بالابصار نزدی چمک دو بریخنا دوریزو چو تخدین ضرون لرام یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک العبرۃ لأولی الابصار اڑی راڑی اللہ تعالی شپار یقیناً پدے کی خامخواہ عبرت توحید دے خاندانوں دا پوئے لرام واللہ خلق کل دابت مما اللہ پیدا کرے ہر زند سر دوبونا فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین نبازی زند سر روانی پخیٹ باندے او بازی روانی پدوخ پو باندے ومنہم من یمشی علی اربعہ او بازی روانی بسلو روخ پوانے یخلق اللہ ما یشاء پیدا کی اللہ تعالی سچی اغاڑی
ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالی پارسی بانے قدرت لریم لقد انزلنا آیات مبینات یقیناً نازل کری منگا آیاتنا چ وضاحت کو ان کی واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ تعالی ہدایت کی چالچو غاڑی نے غلار طرف تام وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا اوائی دا منافقان ایمان راوڑے منگ پا اللہ و برسول و خبر منو ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين بیا مخڑی اور ڈل ددی پست دی بینانا اور ندی دا مومنان وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ او کل چرو بللشی اللہ اور رسول تا تیر پاراج فیصلوں کی ددی ترمن دوخ کی اوڈل ددین مخگر زیم وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ او کئی ددی پارا سفیدہ نرازی دی دا فیصلے تقبل ان کی افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہم آئے ددی بزنوں کی مرض دے بلکہ دی دیر شک کئی بلکہ یری کی ددینا چی ظلم بو کی اللہ پدی اور رسول دا بل اولئک هم الظالمون بلکہ دا کسان دی بخبل ظالمان دی انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا یقیناً دعوینا دی ایمان والو کلچی رو بللشی اللہ و رسول تا دے دا پارا چی دیمن کی فیصلو کی نو دیوئی مون اور دو منگا تابداری کو اولائک هم المفلحون او دا کسان بچکی دن کی لید عذاب دا اللہ نام ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون اور چاچے تابداری اکڑد اللہ اور رسول اللہ اور یرقید اللہ تعالیٰ نام پتیرشی حالاتوں کی اور یرقید نم پراتن کی حالاتوں کے ندا کسان امدیدی کامیاب واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن اور قسم کی دا منافقان پا اللہ بانے مضبوط قسم نقبل کدی دا سحکم کے دوتلو د جہاد نخام خاو بوزیم قل لا تقسموا طاعت معروفا ویا قسمنا مکوائے کار ساسو دا تابداری معلومان ان اللہ خبیر بما تعملون یقینا لا خبردار دے پاملون چتاسوی کوئے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و تابداری کو ہے دا اللہ و تابداری کو ہے دا رسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ نکمخو گرزو دے خلقو دا تابدارینا یقیناً دا نبی پا ذمہ دے حوام چکے خودل شوی بدبانے رسول دائے اور ستاسو بزما حق دے چپتاسو کی خودل شوی من اللہ عمل کول وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ او کتاسو تابداری دے رسول اکڑا نو ہدایت بومے او نشتاد رسول بزما مگر رسول دی اخکارام
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعدك الله دا اغشا سر ایمان راوڑے استاسن عملون کڑی مطابق دواہے خامخا خلافت بورکی دیلرا بزمگا کی لگسنگ چی خلافت ورکڑوائے کسان تجدین مخیو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ او خامخا مضبوطی بدیل را دین دری چی خوخکڑے دبار دریم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا او خامخا بدلی بدیل را پس تیر ددین آمن يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا پدا سے حال چ زما بندگی بکئی شریک بن جوڑئی ماسری سوک بندگئی کے ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون چاچ کفر کو پس دین دا کسانم دی بئی پورا نافرمان واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون او پابندی نماز کوئے او زکاة ور کوئے او تابعداری رسول کوئے بطول اعمالو کی دید پاراش پتا سورحم اکڑیشی لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض گمان مکو آپ کافران مانے چی بچکی دن کی وید اللہ دا عذاب نہ پرز مکا کی وماواهم النار ولبئس المصير او زید و سیدو ددی ور دے او خام خابت دے دگر دے دو یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات ایمان والو اجازت دی غواڑی ستا سنا داخل دلو آکسان چی مالک دی ستا سخیلا سنے آکسان چی لا بلوغ تا نظر سیدلی ستا سد اولادنا دری کرتا دری وقتا من قبل صلاة الفجر مخی دمانزد سبانا وحین تضعون ثيابکم من الظہیرہ او کل چیک دے تاسو زیادی جامع اخبلے پا وقت غرمہ کی ومن بعد صلاة العشاء رسو دمانز خطنا ثلاث عورات لکم دادر وقتنا استاسو دا پٹولو دورتن دیم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن نشت بتاسو نپائی بانے گناہ پست دری اوقاتنا طوافون علیکم بعضکم ولا بعض دی دیر تلن کی راتلن کی ریتاوستا بعض استاسو ببعض بانے كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم دوسی بیانی اللہ تا استقبل الاحکام اللہ دے پویا حکمتن والدے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کلچور سی واڑستا سنا بالغ والیتا اجازت دی غاڑی لگسنگ چی اجازت غوختا ہے کسانو چی دین مخیو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم دغسی بیانی اللہ تا استقبل حکمنا واللہ پویا حکمتن والدیم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا اور ناستے بوڑھے گانے زنانا ہاں چومید نکان لریم
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ننشتر پائی بانے گناہ کگدیخ پلی جامی مانے پڑونی خنیخ کارکون کی خپل ڈوال لرام وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ او کدے نزان بچ ساتھی ندادی دا پارا غردام اللہ تعالی سوری پار سبانے پوئے رے ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج نشتا پڑھن بانے اس گناہ انا پگوڑ باندے گناہ انا پنا جوڑ سڑی گناہ ولا على انفسكم او نستاسو پزانونو باندے ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم چھ خوراک کوئے تاسو دخپلو کورونونا یا خوراک کوئے دپلارانو دکورونونا یا دکورونو دمیندستاسونا او بیوت اخوانکم و بیوت اخواتکم یا دکورونو درونو استاسونا یا دکورونو دخوائند استاسونا او بیوت عمامکم او بیوت عماتکم یا دکورونو دترونو استاسونا یا دکورونو دتروران استاسونا او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم یا دکورونو دماماگان استاسونا یا دکورونو دماسیگان استاسونا او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم یا دکورونو دائے کسانا چتاسو اختیار لرے دائی چابیانو یا دکورونو درشتینو دوستانو استاسونا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا نشت بتاسو گناہ کا خوراک کوئے پیوزے یا جدا جدا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً کلچ داخلے گئے دائی کورونو دام نو سلام کوئے دائی پوسیدن کو باندے داو پیشکشی دا اللہ تا طرف نا و برکتن والدا و خوشالک ان کے دام كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون دغسی بیانی اللہ تعالی احکام مقبل دے دپارا عقل نہ کار والے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه یقیناً پورا مومنان ہا کسانی چیمان لری بالا و برسول اللہ او کل چیوید رسول سراب پیوکار راجم کون کی باندے ننزی داغنا تردی چی اجازت تنو غاریم ان الذين يستعذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله یقیناً کسان چستان اجازت غاری دتللو دا کسان دی شیمان لری بالا و برسول اللہ فیض استعذنوک لبعض شانہم فاذن لمن شئت منہم کل شدی اجازت غاڑی استاسنا دباز ضروری کار دپاران اجازت ورکا آغشال رائن شد غاڑی ددینا واستغفر لهم اللہ او بخنا غاڑا دی دپاران دا اللہ نام ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ دے بخن کون کے رحم کون کے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا مگر زے آواز کول رسول تا قرنے کی پشاند آواز تاسو بازستاسو بازتا
قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا یقیناً پی جنی اللہ کسان چی خوئیگی ساس و نزان پٹون کی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یردیو کیا کسان چی خلاف گئی دا طریقے دا رسولنا چو برسی دیتا سفتنا یا بورسی دیتا عذاب درناک الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر سے یقیناً پہ اختیار دا اللہ کی جاسی زناشی دی اسمان عظمکہ کے قد یعلم ما انتم علیہ یقیناً اللہ علم دے پائے حالات چتاسو پائے باندی ہے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور پکم اور سے پیش بکڑیشی داخل اللہ تعالی نو خبر بکی دی پایا ملونو چدی کڑی دی اللہ تعالی پارسی زبان علم لرن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا برکتونو عالد حغزات چنازل کردے جدائی راوستن کے کتاب دا حق باطل پابند خپل باندے دی دا پارا چشی دا پار دخل کو یرور کن کے الذی لہو ملک السماوات والارض دا سزاد دے خاص غلرا بادشاہی دا اسمانو دزمکی دا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك انے دینی ولے ناز ولے و نشتدل را برخ والا دب بادشاہ کی وخلق كل شيء فقدره تقديرا او پیدا کرے ہر سے آغو تقدیر کرے دائے بخاص انداز واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ان یولید خلق دا اللہ لسوا نور حقدار دا بندگئے ندی پیدا کری اغی اس سے اغی پیدا کری شیریم ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا و اختیار نہ لریائی خپل زانون لرا د ضرر نہ د نفع ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا و اختیار نہ لری د چا د مرگ و نہ د جند او نہ د دوبارہ راپورت کولو وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون اوائی دا کافران ندے دا قرآن مگر دروغ دی جو کھڑی دی لرا دی نبی و امداد کرے دسر بدے بانے قوم نورو فقد جاءوا ظلما وزورا یقیناً راتل کردی دا ظلم خبر تا و خالص دروغ تا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملا علیہ بکرتا واسیلا اور دی ویدا دروغ کسیری نمخکنو لکل کری دا پبل چاوانے دا کسی بیانی پدبانے سبائی و بیگائی قل انزلہ و نازل کرے دی کتاب درہا غزات چالم نے پہار پٹ سیز بانے پاسمانوں عظمکہ کے یقیناً غزات بخنک ان کے رحم کا ان کے لئے مومنان تام وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دیو جرا دے رسول لرا چ خوراک کئی او گردی بازاروں کے لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا
ولی نشی نازل دے دتا یو ملک چشی دد مرگرتیا کی یرور کن کے او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت یاکل منها یاولی نشی راغور دے دتا یو خزانہ یاولی نشی کے دے دل رباغ سے خوراک کئی دائنا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اوائی ظالمان تاسو نے روان مگر پیو سڑی بسے چی جادو پہ کڑے شیرے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا اگورا سنگ بیانی دی تاد پاران صفتنا نمونے نو گمراش والدی نو طاقت نلری دیدن غلارے تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار غاڑی نو در بکی تالر غران ددائنا باغنا شبئی گیلان دے دائے والے ویجعل لك قصورا ادر بکی تالل بنگلے بلکہ دی ان ماشاء دراج قیامت نمنی اور ولیدن کے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا کلچوی نیداور دی لرا دمغینا دی باوری دائور دپارا غسکی دسویلی کول وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا کلشی اغردولشی دی دائورنا پیوزے تنکی تڑلشی بید یوبل سرام چغب دی دغوخ کی وید حلاکت لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ابیلشی مغواڑے نن یو ہلاکت بلکہ غواڑے ہلاکت نڈیر قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون تو آیت عذاب غرد کن جنت دا میشوالی چوادے شوی متقن سرام کانت لهم جزاء ومسیرا دے دا جنت ددید پارا بدل پورا ہو زیدگوں لہم فیہا ما یشاؤون خالدین دید پارا دے جنت کے باہا غشئی چی دی غاڑیا منویم کانا علی ربک وعدا مسئولا ددا صاحب ربان وعدا غختل شریم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او کلا شراجم بکی اللہ دا مشرکان آغا سوک شدی بندگی کئی دائی سوا دا اللہ نام هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ نو بوئی اللہ تعالی دی معبودان تام آیا تاسو گمراہ کڑی زما دا بندگان چی داری او کندی گمراشی دلار نپخبلام قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ابوئی دا معبودان پاکی دا تالرام ندی مناسب منگلرا شمونگ دونی سوستان سوازان لا عبادت والا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لیکن تا فیدی ورکولے دے مشرکان لراو دی مشران لرام تردی پوری چدی گیر کا ذکر دا توحید و شولدی قوم ہلاکی دن کی فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ابیلشی یقینا تکذیب کو دے معبودان استاسو پائے خبران چ تاسو ویلا نو طاقت نہ لرے تاسو مشرکانو دگر زولو دا عذاب دزان نو د امداد
ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا چاچ ظلم کو ساسن بدی دنیا کی سکوب من باغبان عذاب لیم وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق انہی لے گلے موسیٰ مخ کے پیغمبران مگر آغیبا خامخا خوراک کو گرزدل ببازاروں کے وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون اجوکڑی منگا باعث ددید باز دپارا امتحان چ آیا صبر کوئے تاسو وکان ربک بصیرا دے سار بلدن کے دار سو